Jotono khulumkha tini ani blog ngai monai sonjona debor manotoye belakhe kha kham video ro age kisa nukha haipana ang bono pass khai thangmani tam kheke boni hai case ani life o duita ani hamjak sokmani close borok mane ang kamakha hain bagai ob haike cancer case nukha ken an bukhao belakhe khamo bukha bam sagai phai je sanapan nukha ke buku bai express khaime apana bukhao ke belakhe bukha khamo mane bukha bam sagai phai selengma kai tam nikai ke ani baba bu haine blood cancer ke thikha 1979 no jepro ang sikla jasloksa unga apro baba bu haine blood cancer ke jongno yakai klangkha Kolkata ni Chittoranjan Cancer Hospital nei arrok busung rohkha haifana naragmalia tamke ajoraro chini income source ro belai ke pathetic belai ke kharsusu keto kaise sitong ke bono girbi rog rogui sing marokmani muitamana to phana tabong ke rang pisaro sing suba laimana ke ta chin borongni economic condition motamoti sabaikha ke ajora ke belai ke kosto kothin te khoroksa ke ani hamjak sokmani khoroksa bo bhaina blood cancer ke na thangkha bo hongkha ke Sunita Deborma jongpujola digini bo bhaina belai ke kharsusu sikla PhD complete khaite te inkhna khade khaikang mitamalia haipana scholar tongmani borok kahama boni totoi hi anor inkhesiang khaksang asuke borok kaham abon bagai u sonjanani video waisade waini nukha haipana kha khama bagai nayam su phiaba miapro video no naibeine ang bhain kisa manai sonjanani case no te kok sasne ani channel of nei wansokha tamni ke bon bagai bu surinani koinai te rang bhaina collection bagai ani channel through tui ang koijaga jotono je mansak robai dihne ar bisingo ani channel ni comment no duijon de busuk suikha madam nungke subaya de munai sonjona no nei ani video ni comment no ta bakha bisingo subawa tamusugu haipana sini to economic condition asu boni cancer treatment ro to sung sugya haipana surinale sugnai nei ang wansogu nge bakha bising to khairogoi suri ma tongu o video Salasa rider nei boni no nugmani aro rang kholmani kogro nugui angkisa suggestion ro namsuta rang kholmani hinke borok tiprasan bazaro kholai hinke 30,000 20,000 man borok to rokha borok no to hambai haifan lakh ni treatment khoros ni rang rongno teibo bang jaga maman jaga kholke teibo sanai hi angwang sogu obno na ang kisa suggestion ro namsugu bo hokake chini tribal welfare minister ni oro sin treatment bagai man borok baro rokha saimia application ke aro mannai ob haike na boro makungnai ang suggestion rona musungmasi chini civil society rokni organization rok tongu jemon engineer ni group rok tongu test rok nei ta retired group rok ni bu tongu ye medical team rokni age o tongmani haifan ta karikha de saimalia jeng age health camp rok khai monggia kamiro thangai haifan ta ke karikha rok ni khana tongke belai ke sau tam ke doctor rok je proper harassment khaijag patient ni relatives rok bai harassment khaijag us kangon doctor raja jomatia telemra khaijag man mo keb voice raise khai nei social media o doctor bijoy debormani suithaini nogu ge अब हाके दल करिं के voice raise खाइजाय के तेबो सातक जागनाय बा बै नरम लुगनायता चिनि अफिसारनि अरबु खलैमानो के तेबो काहाम काके खुमुलुं नि अफिस अदर डिपार्टमेंट अफिस दं आरो तेसा माननाय अब के आनि सजेशन जे खलनाय रंग बेलाय के हामबाय निरो खाकुफुर बाय साकथारै खलै जुबाय तंमान बागै ते गैसां काके आं सुरियो मुनाय संजनानि बागै ईश्वर बोनो सामानि होइते दुखु कष्टनि होइते सह्य रवानि फानरथों ते जुबालांथों ईश्वरनो सुरना खायो बोनो आसो कष्ट तारसदि ते स्पीड के रिकवर खाइना बागै बोनो हामारि खाइथों कैंसर के बेलाय के डेंजरस अब हाइके सिक्लारो मानजा खाके लाइग्रन चिनि सुनिता संहायरके याकाय थांखाके चिनि सोसाइटी बेलाय के खति इंग सिक्लारो नॉट ओनली सिक्ला अक्रा बहायनो अहाय डिजीज रो मानजा खाके बेलाय केनो जों खति ते दुखु कष्ट मानो फॉर एग्जांपल आनि बाबा जखन जोंनो याकाय क्लांफ्रो आं ओनली
17 years sikla ungdrop boyakai klang thangman bagino जों बेलाइखे कस्त माखा परासुनारो खायथानि बेलाइ कस्त मानो बेलाइखे दिगदारि बेलाइखे स्ट्रागल माखा इगे तो फानो ईश्वरनि हामारि बाय जों सुजरातै इनखा ते हाइन बागैनो मुनाय सन्जनानो बाहायनो ईश्वर बनो हाम्रो थों दायति दर दर खलाय प्रपार ट्रिटमेन्ट मानै प्रपार बिथि मानै ईश्वरनि थानियावनो प्रार्थना जे नोंनो बनि बिथिं फायदि नोंनो बनि डक्टर फायदि तामके ईश्वरनि थानि इम्पसिबल मुं साफान करै स्क्रिप्चारो नुगु जे खरकसा लाजारास गोथैनो सि बताच खाये गोथै हाकनिसि मुथाङै तिसामानो ईश्वरनि थानि जतनो पसिबल जेसेबो कैंसरनि 4 स्टेज 5 स्टेज रो तंफानो ईश्वरनि थानिके बेलाइके गलाय खायनबो ईश्वरनि थानि सुरना खायो जे स्टेज अफ तंथो ईश्वर बनो बनि हमारी याग बाय ताज खाई ताकि गक्तिन हाम्रो लांथों अबनो अनि प्रार्थना ओ वीडियो नो नुगुई जतो न किसा शेयर खाइनांथों तामके शेयर खाइलांके बै जतो नुकनाय हेल्प खाइनायनि स्पिरिट सफाइना अंथों ओ वीडियो नो नाय तंनाय रो जदिनो बखा ट्रांसफॉर्म खाके बखा गलगै मनाय संजना नो जुबानानि बागै याग फलोके बरंनो बेलाइ बेलाइके हामबाय के पाइथाव जतनो हाइन हाय खुलुमखा हामबाय।